Kahit kulay clear nga nag-surrender apo detoy suspect no ket di natili. When ada pito nga tama na tatatagbat na. Irodoma iwa. Mero ada mesa ditoy medyo nauneg ditoy part titinged na. Ay pangal daw ada hacking incident tayo involving detoy Bicor Wanay ken ni JR Ramirez. Agpadpada dito yung taga Barangay 6 dito, ili tayo ng San Nicolas. Sir, kasano kagamin nga napasamak dito nga insidente, sir? When base tay initial investigation tayo, the witnesses tayo ijay, mada mga malalati statement data dito yung investigation section tayo. DJ biktima ket DJ tricycle na ta DJ Tilinya na paspasada pagamuam kanong ket napan ni detoy suspect tayo nagsarita da bit pagamuam ket tinagbat na kanong meten detoy biktima. Sir, ada kadti daging nga susik detoy biktima kan detoy suspect nga pinakastilaangan iti kinagrabe iti inubrana. Well, DJ nga rod, DJ initial investigation tayo, namuan tayo nga dating gura da di kitoy duwa old grads apo. Okay. Sir, anat inusarda nga anat inusarda detoy mismo suspect nga pinangtagbat kan detoy biktima. Although antay nga na-recover tay nausar nga nga weapon na ket base kadijay medical result na ket lacerated wound digijay sinagaba ng injury. So meaning mabalin nga tekwa dito itay bolo nga kuna tayo. Sir, kasano tayo nga natiling detoy suspect? Itay nag-responde tayo, nag-interview tayo nga rod dijay crime scene. Kung nakarod di tayo, dat di witness tayo, ket namuan tayo nga tay suspect, ket nagtaray jay balay tangkel na, jay lawag, barangay 1. So, upon receiving the information, nagkasatay da Agustikwa, hot pursuit operation, ket baligi nga natiliw detoy suspect, kahit kulay clear nga nag-surrender apo detoy suspect no ket di natiliw. Okay. Sir, aga po iti daytoy ana iti akdang iti PNP taberikas ket maiwasan kung maliklikan tayo iti station. Umuna ipila tayo ito i-quest tayo to no bigat. When pilaan tayo ti frustrated murder lata nakita tayo di gayay injuries na ket adatama titinged na. So meaning at the intention na nga patayan detoy biktima. May kadwa kalkalpasmet pa gid ti barangay assembly ditoy barangay 6 ket continuous met ti dikitoy information dissemination tayo untay met nga kurkurang ti pamagbaga kanyada may panggep dikitoy kastoy nga sitwasyon masapol talaga ti pasensya nga dakkel. Tapno kasta antay mapanti kastoy alanganin nga sitwasyon na po. So sir, manong tama detoy biktima kan nasa dinmo nga pasitibagina? When ada pito nga tama na tatatagbat na. Irodoma iwa. Mero ada mesa ditoy medyo nauneg ditoy part titinged na.